tuna chuan zaina kan choi moi tur puke Vanlalvena khong ai loading chuak sela zaina choi moi na min hlan sak tu tur pu chin khamanga thomte finance secretary loading chuak vele sela pu vena sul nu MZP sul nu tawite ingai thawila chumi zoa choi moi na thilpek kan hlan don ani MZP chuan choi moi phu ramle namtana dingthin thang thar te tana mian ton tlak nia kan hriate kan choi moi thina zaina kan choi moi tur hi tu dang ni lovin MZP chung komi kan hruai tu lo ni reng to puke Vanlalvena ania ani hi college zirlai ani atanga ramle namtana min pele hemi lama ngai tu na seng thin hun rei tak chung mizo zirlai pol hruai tu lo ni to vice president post tram thum lai chel kum sang khazakwa somkole panga MZP president hi lo ni ta ania puke Vanlalvena hi ma nini nama chiang zirlai pol hruai tu ani lai po nam isua tlan chengai lo ramtana paviak thale chorna om tak MZP president ani laya chakma foreigner dap chuaka chuana sur sutule chakma te wanga long march Aizawl tu chongte huai hotu ania chutiang mi ngei hemizo namin Rajya Sabha MP kan nei hi athamun thlakin kan van nei tak zeta MZP chuan kan chuangin kan lompuya choi moi phu kan ti ani choi moi na thuziak ka chiar chuakanga ka chiar zo hian choi moi na thilpek ai hlan chun zom mei don nia choi moi na buke Vanlalvena Ex President MZP India ramro rel sang parliamenta zofa te ayoa ding tura Rajya Sabha member atan thlantlin ini hi MZP General Headquarters chuan kan chuangin kan lompui tak zet cha ramle namtana mo phuna zaw zok ikowa om hi thataka len chuak tura kan du zia chen tirnan le kan suan zia chen tirnan he tu ziak hi kan hlana che tanrual hi chakna president pu bi Vanlaltana le general secretary pu lanun moi pau tu ten ming an zia nan ani alo me Chairman le MZP President Vanlaltana le thapuite kan kholian zom tak MLF Senior Vice President le Mizoram Sarkar Deputy Chief Minister zom tak puton le amaron troi om tu MLF Party General Headquarters a kan ho tu te kan Vice President puzomate hai kan MLF pumuan puyate kan core committee member pumoite te hei kan ex-MLA president te puro te tin MNF General Headquarters CG pani hela MLF kan o MZP a rotu luina bok pujo te ma puyate tin ha ching ha la din tirve man lo zabi te ute lai hura hemi program mang hian kan hain mukhom theya lo om ka ti ma tin kan hun ser hmang tu reverend cho thua mate tin kha ka ma a thu sei tu MZP president lui buzo kai yate zadina pathianin Remna Ni lom tura MZP General Headquarters program buat saya hun thale hun thol tak mai sipuin khovel acho boy laya kan han nei thei hi ahlu katia alo om katia mani abik takin keima tan hian zanin hi ahlu le zualin ka sia a hetiang program ron siam tu MZP General Headquarters President le thopui te jong chunga zanina hian lom thu kan soyani chuan kan ma kha thu thatak tak kan thei hi le mayang ti lo om khopa thu tha kan khwal lian hne na changte tin puso kai lian hne na changte tin kan hun ser mang tu te la kan MZP ai wa thu sei tu te hne na chang khan kan ngai tha to a
tia chaw moi na thil pek te min an hlan to te chuan thu han soi ve kher po tul to om lo tak ni in ka thia ama chu program a khan thu soi te committee ve tho wang khan lom tak chungin thui lem lo tak soi kan tum ve dewani kan program te tlema anan in share chuan thui ve deuh to wangin thurei tak soi tur kha chuan lo bei sei lo ta ula kan ti dewani ama sabera kan soi du su lom thu soi na thawani a ka lom thu hai zanina choi moi tura lom puina thil pek te dong tura Rajya Sabha MP atan hiya la than theia min han vor chuak tu mian thlang tu MLF kan party president pujoram thangale arong bol puite itimayang MLF elected OB tele kan nomination committee member zong te anmani awanga heti anga than tura vor chua higan nia tichuan kan MLA somni pasari ten an vote lutak min han pepoka chuan MLA party soi tu tele kan MLA ta jong chung alom thu kan soinon le du ani lova turin min cheman kenga an wat chu thina chem keng lovin kan tei thina tuna chuan chem hriam tak kan ho tu ten min pe ve ta nin ka ria lovat ve thei din huna min han lang kai chhota hian kan ria kalom tak meu ani ti kha kan soi du a tin lom thu tho pathianin hatiang hun tha hun kal to sina ta po kha kan han ngai tha zoi to zani soi che hun ani lova MZP soi tu kan ni lai Bangladesh ramri su la te kan han che chang te le tin hun dang te po thì lawm tak kan to chang te po om seu jawa chu tiang kara te chuan om thin mai la pathianin min hruai tlata min ve tlata party kan lu to hnuwa po bo sual lawm tak din huna te kan din chang om fo boka ma se chunga te chuan pathianin min veng tlata min hruai tlata hetiang din hun hlan kaya kan om chan hi pathian ani ti kha zanina hian chiang takin ka hria kan ho tu te thin lunga po na thok tlat tu hi pathian ani ti hi ka ring boka chu vai pathian chunga ka thin lung tak me mevin zanina hian lom thu kan soi le du bok ani ti chuan hei remna ni a kher hetiang ang manam zet pi soi tu ten program anan siam hi hundanga chuan MLF party hian opposition kanom lai ni ma ruling kan ni lai na ni ma thingtlam hun sang ate team tirin ko rang ate sang chuan ko somli lai ate hetiang remna ni hi omni khamin kan hmang kum tin thina hu howa NGO tena ahuk pui dewan han ruat ani lem lo hi chuan amara chi sipui awangin kan seveka khati ang ti na hun kha alo ni chi alo wangin Aizawl ko pui le hundanga po remna ni hmang hlei thei lova kanom laia hetiang program man na rem chang tak mai abikin keima amin han choi moi na hun ni boxi han ruat hi alo om khati em chumi ni wang chuan remna ni kai hnoi hi chongkam ni khatlek han talan ve tur katia in remna ni han ti hian buai alo re na tura in rem na emo in rem taka khosak ho na tur ti lam hoi ani lutuk chuangin ka hrelowa mizoram le nam le mizo sa khua hum him na tura India sarkar le MLF in remna ni ani awangin a hluani ti hi kan soi non vele duni kan ma thu tam tanga sa to mai la India independent sans wa somli pasari ma chuan Mizoram history anila India history anila Mizoram hi India ani lo hrim hrima India history zong hi chiar vek mai la li sari malama Mizoram hi India atel ngai lo re ya India history bu kan mu zong hi en vek mai la sans wa somli pasari malama Mizoram hi India history atel lo bani kan Mizo history po anila India history lama han kan tel suang lo wa India ni ngai lo kha li sari atangin India min han tel ve ngota ma se India dan puya India ni ngai lo Mizoram
Lusai Hills India abet si in mizo nam chung chang India constitution a ain ziak si lovani kan tong pong tel ve tok mai ni chumi ni wang chuan nam movement a lo chuaka mizo nam pa pulal denga ale akai ruai ten Indian constitution a mizo nam atel ngei ngei lo thei lo na turin maron la choka ti chuan sang so somriat paruk zun in remna chuan lo thei lovin India constitution a Mizoram Mizo nam Mizo sakwa hum him tura article chathum som sari pa khatna 371 sub number z hi he in Remna Ni zu ni som thum hian alo sual chuak ta a lu em ani ponga taka in rem taka va omri shim mo in dore na shim emo ani lova chu article 371 sub number z a chuan point mo deu hi ain ziak tatani India constitution a eng polo chuang ma sela heng anuaya mi a te hian parliament dan siam eng ma hman thei ani lovang pakhat na mizo customary law le mizo social life a kan social life kan society kan customary law hi India constitution chunga leng ni turin he in rem ni a hian zia lu ni tina don le chuan mizo te sa khua a mizo te hian Christian kan du chuan kan sa khua kan vuan theia kan pi le pu hun lai kan sa khua po kan lo vuan ani thei ma se mizo te na kan sa khovon hi India constitution chunga leng ania parliament a an du chuan eng dan polo siam ro se mana dan siam to ni mo siam thar le ani mo po ni sela parliament dan siam hian mizo te sa khua a thu nei na anei don lo anei lo ni ti kha he in rem na MNF ram huwa sarkar le India sarkar in rem na hian atelani so vai mi tam tak te in soi chai chin hi mizo kan ni chung chuan a lo om thei lo ni ti kha zani na hian he in rem na hlut zia kan sia na na kan soi du ni parliament dan siam supersede chumi chunga leng in he in rem na thutlung hi siamania constitution a ain ziak kal mai ni te chuan pakhat le chu na sina po kan ngai thak to kha Mizoram nei tu the ownership and transference of land ram nei tu le nei tu ni in hlan chona a khan Mizoram State Legislative Assembly hian thu nei na top aneya chura chuan mi lung oi lovin High Court a kalma se Supreme Court a po kalma se Mizoram State Legislative Assembly thu nei na chunga hian thu an nei lovani thu nei na top kan nei ni Mizoram chunga LSC House side pass heng zong kan ram sarkar ina apek hi parliament in athiat phalova Supreme Court in athiat phalovani kan thu ni chu rem na hian aron khen ani chu vai in rem na ni kan ti hi zo fa te tan hian lu em ani chumi ni a heti anga a program siam sa kan ni hi ami mal takin katan hian lu ni MZP soi tu te chungai kolom ani ti kha kan soi le du ka thu soi kan tlang ko mayanga ka thu soi tok na tu ra ta na ngan soi du chu kan soi tu ten heti anga Rajya Sabha MP at hial min han lan kai ve tak sia chuan MP ka ni chung hian ngai poimo le kan tho tu tam tak ong ma se khang kha soi vek man lo ma ila kan soi du chu MP min ni tir ve chung zonga ka ngai poimo tur le ka ngai poimo ber tur chu kan ram kan nam kan sa kho himna chu tiang lam hoi chu ka ngai poimo priority ka pek ngar chin turani ti kha zan ina hian ka soi lang du tlata kan ram kan nam him na hi kan sa khuan en hian in kop tlat ania kan pathian von adika a chan chin tha thupuya hmang tlat tu nam kan ni chung chuan he nam hi aral ngai lo wang ti hi karing het tlata chen ka chuan ral thuam nei thatte economy ka masong tele thir dang tamte him nan nga ya ma se mizo nam him na kul pui chu lali su ani chumi kan pathian biak na chuan nget taka he nam hi
กันดินตะอดูดานะเฮนำฮีเกอเป็นchung chuanลีนงิงมินติเชงไอลวังอินโดนัยมินติเชงไอลวังอ่ะสิปุยนมินติรัลไงลวังชูวางชวนMLF10 ปะเทียนเละกันรำตานตีทุปุยกันเราในอย่างเฮียนกันรำเละรำตานก็เทปโตปินเกก็เป็นเซลโดนันนิติข้าก็ช่วยดูนี่ก็รู้ไหม